U današnjem video radu predstavljam novu poluautomatsku snajpersku pušku, proizvod kompanije Zastava oružje u kalibru 6,5 x 39 mm Grendel. Naime, na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2025, kompanija Zastava oružje je prikazala snajpersku pušku kojom želi da poveća precizan domet dejstva streljačkim naoružanjem nivoa čete u urbanim i poljskim terenima za očuvanje izdržljivosti i lakoće održavanja po kojoj je poznata konstrukcija Kalašnjikova. Ova poluautomatska snajperska puška koristi sportski metak kalibra 6,5 x 39 mm Grendel, koji u Vojsci Srbije uvršten kao službena municija koja se koristi u vojne svrhe. Dizajnirana za snajperiste, kao puška koja kombinuje mehanizam tipa Kalašnjikov, koji koristi princip podvođenja barutnih gasova za pokretanje zatvarača, sa dugom cevi dužine oko 500 mm, kako bi imala zadatu preciznost na srednjim daljinama, uz očuvanje robustnosti upotrebe i lakoću njenog održavanja. Premijera ove puške je važna zbog činjenice da je metak kalibra 6,5 x 39 dobio na popularnosti zbog superiornih performansi na malim distancama u odnosu na metak kalibra 5,56 NATO, a Zastavin konstruktivni pristup zasnovan na familiji automatskih pušaka Kalašnjikov bi mogao da privuče kupce iz inostranstva koji žele povećanje efikasnog dometa puške, a već upotrebljavaju puške ovog ruskog proizvođača streljačkog naoružanja, čime se logistika upotrebe pojeftinjuje. Ova puška nudi jednostavan koncept spajajući pouzdano sistema tipa Kalašnjikov sa dometom i preciznošću efikasnijeg metka srednjeg kalibra, uz upotrebu Picatinny šini pune dužine, sklopivog podesijevog kundaka i kočnice na ustima cevi namenjene za smanjenje trzaja kako bi se osigurala preciznost kod kontinuiranog otvaranja vatre. Puška ima masu od 4,8 kg bez optičkog nišana ili dvonošca, 1080 mm ukupne dužine sa izvučenim kundakom i 830 mm sa sklopljenim kundakom. Ima olučenu cev sa 6 žljebova i korakom od 203 mm uvijanja, a koristi okvir od 10 metaka. Bočno sklopivi kundak, poklopac za prašinu i rukohvat sa šinom, plus dvokomorna kočnica, više pripadaju konceptu pušaka za snajperiste nego repetirci tipa bench rest. Izbor kalibra 6,5 x 39 mm svrstava ovo oružje među srednje precizne, poznate po ravnim trajektorijama leta zrna, bez težine ili trzaja kao kod metka 7,62 x 51 mm. Prečnik metka od 6,5 mm ima koristi od velike gustine preseka i aerodinamičkih projektila koji zadržavaju brzinu i energiju kako se daljina gađanja povećava. Sa cevi dužine od 500 mm i zrno mase od 120 do 130 grejna, brzine su dovoljne da let bude nadzvučan izvan tipičnog opsega upotrebe automatske puške u karabinskoj verziji, što odgovara nameni odeljenskog snajperiste u pešadijskim jedinicama. Mehanički gledano, puška je konstruisana na višedecenijskom iskustvu kompanije Zastava oružje sa automatskim puškama familije Kalašnjikov. Klip dugog hoda, rotirajući zatvarač i veliki zazori u funkcionisanju olakšavaju njen rad u prašini, kiši, vrućini ili blatu. Za precizan rad, konstrukcija puške koristi čvršći profil cevi i moderne interfejse. Gornja Picatinny šina pune dužine omogućava montiranje optičkih nišanskih sprava za dejstvo po danu sa mogućnošću dodavanja noćne ili termovizijske optike preko kopče, dok se na prednji deo puške sa šinom može montirati dvonožac u njenoj tački ravnoteže. Dvokomorna kočnica na ustima cevi ispušta gasove bočno kako bi ograničila podizanje cevi, pomažući u vraćanju nišana u nišansku liniju za pogodak drugim hicem u pokretnu metu. Brzina uvijanja žljebova cevi blizu jednog okreta na 20 inča stabilizuje teža zrna kalibra 6,5 mm, što je korisno za očuvanje njihove energije na većim udaljenostima. Ergonomija puške ima za cilj prilagodljivost operativnim uslovima. Sklopivi podesivi kundak omogućava promene dužine izvlačenja visine obraza
kako bi se prilagodio optici i pancirnom prsluku strelca, a zatim se preklapa radi lakše kretanja snajperiste kroz vozila, vrata i stepeništa. Sa težinom od 4,8 kg bez optike, puška ima masu veću od 6 kg kada je opremljena optičkim nišanom, dodacima i dvonošcem, što je značajno za karabin, ali se podrazumeva i za snajpersku pušku koja pridaje važnost stabilnosti u odnosu na brzinu kojom se kreće strelac. Okvir od 10 metaka je tanak, što smanjuje profil puške u ležećem položaju i pruža preciznije dejstvo, a ne brzinu otvaranja vatre. Ukupne dimenzije oružja odražavaju kompromis, dovoljno dugačko da efikasno iskoristi taktičko-tehničke karakteristike municije, kompaktno kada se preklopi za nošenje u nosača oružja oklopnog vozila, oklopnom terencu ili kabini helikoptera. Ova puška nudi vojnim patrolama prednost u dometu u urbanim i terenskim uslovima, gde strelac na uzvišenju može da otvori vatru na cilj preko puta ili iza žive ograde. Kalibar 6,5 mm je prilično imun na efekte delovanja vetra, često glavni izvor nepreciznosti na srednjim i velikim daljinama, dok kočnica omogućava stabilnost končanice kako bi suočio pogodak i ispravio bez timskog vojnika osmatrača. U praksi ovo skraćuje vreme potrebno za uništavanje mitraljskih gnezda, prinudno zaustavljanje vozila koje ne želi da stane u kontrolnom punktu ili suzbijanje streljačke vatre protivnika na daljinama do 400 metara. Familija pušaka zasnovanih na principu Kalašnjikova je poznata po vatrenim oružjima koji koriste municiju kalibra 7,62 x 39 mm ili 5,56 mm, tako da oružari širom sveta poznaju njegov kolitni sistem i rastavljanje oružja na terenu, što omogućava da se obuka vojnika fokusira na procenu dometa, očitavanje vetra i upotrebu optike. Operativni pristup konstruktora kompanije Zastava oružje je očigledno pragmatičan. Pikatini šina pune dužine pojednostavljaju integraciju optike i dodatne opreme koja se montira na gornjem delu puške. Podesivi kundak smanjuje broj dodatnih delova potrebnih za njegovo prilagođavanje komforu strelca u zavisnosti od njegovih dimenzija. Njegovo bočno preklapanje smanjuje prostor u nosačima oružja vozila, što je značajno u brzim akcijama. Kapacitet okvira od 10 metaka odgovara upotrebi u mnogim policijskim jedinicama i smanjuje visinu u ležećem položaju, mada vojni korisnici mogu poželiti okvire veće kapaciteta u zavisnosti od zadatka i pravila angažovanja. Nekoliko vojski sveta trenutno modernizuje arsenal svog lakog vatrenog oružja nakon godina upotrebe koje su istakle značaj preciznosti snajperiste na nivou odeljenja. Borbe na Bliskom istoku i u istočnoj Evropi pokazuju da se zadaci u urbanim područjima mogu brzo proširiti na borbe na daljinama od preko 300, 500, ponekad i 600 metara preko železničkih stanica, autoputeva ili rečnih obala. U ovim uslovima pogodak prvog metka je važniji od količine vatre koja se može otvoriti. Zemlje koje već koriste službene puške kompanije Zastava mogu nastaviti da koriste kontinuitet ove kompanije u njihovoj logistici, dok kupci sa ograničenim budžetom mogu razmotriti rješenje koje se oslanja na proverenu mehaniku sa ciljanom modernizacijom. Za izvoz na tržišta koje su već uvele standard u upotrebi municije različitog kalibra, opcija 6,5 x 39 mm takođe pruža fleksibilniji prelaze između srednjih kalibara i snažnijih metaka bez reorganizacije sistema za obuku. Sve u svemu, na sajmu naoružanja 2025 kompanija Zastava oružje je prikazala kontinuirani napredak u modernizovanju oružja i svog portfelja, a ova puška predstavlja novi proizvod koji se bazira na već proverenim tehničko-tehnološkim rešenjima uz upotrebu municije novog kalibra i danas neophodnim dodacima taktičkog i ergonomskog tipa.